Dega jingkali ga jumfi ngaso tenan pa. Ngale artli ki election amli. Kawai ngala syaram kambun ka by election general election or jaka trap de ngalaram non rupo bot. Dega ne ga jingram jong ni ka parti kongres rupo bot. Kalapan skon ye ki pajba. Ban yo I ga jingshani aju ki pajba. Ha ka FD election MC election nila tam jan rupo hajar tuna. Te kadai ka election ka momentaro ngai iba kadai ka jing skun jeng ki pajba ya ka jing ram tang rupo bot kadang wanra ya ki ka jing sania ono ba di tang ude ude bru bala menele persya ya ka ya sen apply ngara kwa bala sia men sai lor kami mo nga kwa ban persya pajba ya ka video lepen sapriang pajba but stat hadu ki social media ya ka jing kram ai khubulai jonga yo ba mans milan bersat Wembley jonga nongstoin haga singi bungi pli ya girl hostel ha popendeng rai haga live hotri bunai khadar arjar apuan haga ya donlang hakte ka program bala ring da kinong persan NPP pangala kran mangala om ngai khubulai yo Wembley ulakam ya ki kamroy hapo bosnong bat sibun haga nostoi ngaku mo mlisi barin ngam kabor jong mali ngalakran kublai yaro farsi klan nuntai nomor bakat ba don gijing lam mali ulakam berlo kamla ma usan snem banin dijor berkiwai ki mali kane gajing kran gajungu kalau kumba uklam ai kublai lani burom lang what you might hoping stone bang kuai dor blai ba Francis Maulot baki wei ki amele balawan haji munto ya kan ustai ai baki pajba kin bishar ole war kulai handa ya kare ga jingkran ga jonga lapen ki uskong ya ki MPP bar la shim kabu da ka UDP baki wei ki political party hana ki ong bak kongres kadon jing ya dei bat ka NPP ngaong kam don kum kata nga pensai kedar ki pajba be ki jonga baki nong persam ki be ki jonga baboro kijikin tho kilong tan kijik mundur sniu jongno bat baklam norem nga yang baik ekonomi jong kongres banwara ya ke jing sensiar ke balai lot banyale persya ya ke jing sat hombor ya ke hok pajba habaro kilian sobha wat nyei biar jaga jing penthami bat ki isu politik ki badang mi nangri sekman gaji menteri ni ga jar perlai ke kongai ni penklan ya ki unit hagi snong bo per ni pendiang ki dong kam hagi barok snong hagi dom jong ka konsensi hi barok we de kata ka strategi ke pendikong ke pengide akan ida election munda kaji pun ni kandidat ha kane ka election ni monta mai iba khambon na kani election matra kamdon jikta ye ya ka parti kongres ko jun nyu iba ki don ki parti ki ba lakait na kano na ki parti ki jong ki abangi pai pradesh pa ka parti kongres ni iba ki nongkersan ba ye jo ka parti tim sumadan ta nyale persya ya ka parti kongres te kani ka pen iba karena don gaji sania gaji nyalam ka ba kabarit ke jonga ngagit skam ba kumki nongkit kam jong parti kidang don ketika jingsenia hakane ga election apulai na ka benta kane ga jonga kadai ko mo fi ga don kata ka jing hagi por mo shwa don kata ka jing sosial por bidang mi bagi pajba ru kina stang mandu ka jingsenia kadai habagi phai pade menta suki ki pajba klas tang man phai biang ka jingsenia kongres lada ka kongres ka ong bakal upload ka first list ka bagi na pemi ka long south humut ki candidate delara kala tulot kumno kadang lai south de mentang kenang don cucu ki candidate ha ka bangin pendap baro ki deposit tengai I bag ka parti hi kanang klain kanang mi isngi ka jingi khoni te kadai hi bag NPP kata kadai ka jingi I ka jonga lawan mi tu tari ka tu kadai ki penta ka halo de bade kata ka jiso ko jongfi kata te ngamla panong nomar kadang don afleng ka jingi khon nai comment sa te kam nong go ba